Hi, welcome back to my YouTube channel Birgati Vlogs Kardom Kadokawe Phanta Karbianglong Fashion Week hedi lalong sameni lida dun lo si naman ka dress ching thang lo yo la sari ke dimasa dress jo di pada nang phiri dugi bon jo ni ching thang dress ning sampi lang be pikan yo डिजाइनर यहाँ पे चाहिए non bangke sopta ready lo yo la dak bangke choi address lang mi pikan yo sopta lo la puke pinso tum lo la puke dak lo dam punon lagi apa hari lang mi pin Jodi put mix de Are de ke di masa dress jo ekdom kichi ke tom ti jang kon hamlo ni bangke bangke jo so dress lo de yo học biết cái làng miêu gì nè kìa làng miêu sang thà lấy men cái miss hàng ở đâu miss lấy men cái nhịp ha bể pì đấy sắp bạc rách tất cả nâng kia sắp tay already at lo nâng kia yo kucing bom lo 저거 천wen이죠 천wen이죠 디아시 where 디아시
จะใช้แล้วเลย Hai, Sally Bond. Please welcome the designer Priyanka Sharma. Can we have a big hand for Priyanka Sharma? Thank you very much. Ladies
please welcome the showstopper, Dear Shri Mosorong. Dear Shri Mosorong is the winner of Miss Limelight 2022 and the winner of Face of Assam Northeast Mix Team, and of course the winner of Miss Teen Super Global International Diva. Now the designer, please welcome Sonali Baby, the designer. Thank you. So can we have a big hand for all the models and of course the designer? Now, ladies and gentlemen. Yeah, tangan lo dito magkayonon salas. 이것도 뭐냐 보이네. এত ঠাইত বড় বড় হয় বড় বড় আছে lagi wipe ini. Wipe ini. Oh, seperti mana? Dapur. Triangle pakai format ya. फ्रंट आएगा वो जाने के टाइम में हम लोग का जल्दी होगा हम लोग लास्ट में कवर करेगा नहीं क्या फ्रंट में ऐसे फ्रंट नहीं है ठीक है आगे चला जाएगा सेंटर में रहेगा रेडी वो नहीं जाने दो Please enter. Please welcome Revolution P. Can we have a big hand for our showstopper? We will start the exciting Tangan lo sab tayo. Nasa pasilong lo. Just lang sa